بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تخينيا هردفتو تخينيا رفنجا الراس والرب نولا في سك أبنت ديانه وان إن شاء الله تعالى يونف ربين قلته فده نورا خرا خيري خيزتي إفنوتاتي ينو وان دلي نورتي akkaataa bu'aa siidhaa akkaataa gartee ammaas khayriin dalaynutun itti daana yoon nu jalaan nyaanne yookaan bu'aan bakka akka wanti jabduurra waan khayriidhaa akkaataa itti kaayyannu saniin walii qooduudhaa dhiyaadde dubbiin dalagachuu qofaa miti sirraa qeebalamuudha dalagaa guddoo dalaydee sirraa qeebalamuudha buurra تكو تكدلي دي تربين سراقي بلوتوتو الرجبدودا من عجائب أخبار السلف ودو ور سلفا ور ندور دبر الرانو جيسي تنكان نمدن كسيف تخيسا سينا أحمد بن مسكين تكانين ديادي سينا أحمد بن مسكين تكو علمائي جارة صدفادات أحد علماء القرن الثالث الهجري تقو علماء جارة صدفادات مقالا بيا بسرادا بيا إراق سنكيسة أركمته أكن جو أحمد بن مسكين كن هجران نبي صلى الله عليه وسلم براد بلا ما في خدا سقلتي رب وادبان نفتني وادبان مقري يوخين فتنان وادبان بوتيجي بركنا خيستي دوبا واتكنين دبيجي واتكنين دبي هما سلاني في هنتوتته مخوق قرون نادن ديمتي همان جو تكن كيجي مسكينة يجي أنا وادبي أكانت هدبي مسكينة يخنان خيه فرا وان بلا إيغاني فين دبي جولن بيلا فوانا غافتي akkasumatti immaas warrinis waa hundi beelaaf akka jajjabaa taabamanii booyisa ijoolleedhaa dadhabee firraa manaan firra gurgura jee manaa kanaa gurguruu jee keetiin deemee nama tokko bira dhaqee yaabbaleeyso mana tokko narraa bitii jeen jee maali yennaan manam gurguru barbada jollen rabbeeloyte warina rabbeelaaye akkan ta'uudha beehin jeenje amma tu jollen booda jirti yennaan biddeena lama fuudhee waan akka halawaa waan akka khillee keessa kaayee walit dachaase mee amma jollee tanan dhaqqabinaan jeeje manaas ni laalla yeroo biraa gatii isaas ilaalla mee amma jarjartee mana kanaas arrumattiin silattuu gurguran je'ini تيمينان جيجي أكاسيتي خيئة بدينا خنا فوده جولة سنين دكا بجيه إسا كاسيت أسدي مرجرو تبرتي وهي تن مجا دائم أركا كبتة بوي رجر تدو فيجي ندرو أبتة تو من أنجت تيجي يا قبر ربي جي مجا خنا أن ربي لاي يتجي مجا خنا كبتة جرتي مجا خنا أن ربي لاي مجان گویا تھا ہمارا ابان قبو ربی بیل صحابہ سو بیل نابا سنان جتے جی مجانی زکزت اسی ودون پہ اسی رجرون ایگی یرو نلالو خنا مار ربین سموتی یغی سفیدی جی اکوان جننی نبی رفتے لفا قوبتے خنم ربین نفقی جی اکوان جننی نبر باد دا نانجتے خنم ربین نفقی جی فوریتو مان خاني مجان منابو يرجرو جولن تجتا منابو يرجرو تسونيس قلبي خيزان مجرتو فوده خنف جي يا بولال مجالال ودوني فين اني اركانه تديبو كزل اسي اركاسر كيفته بيلا جرا ميره حفن الراغول مجان نياتا بوك سودسيني بدين تمر ودسيني كتيسه اممان گمچو خيسه بوچه وغوسين جنجي واركدتي مغانين سيغني مجمع دائما أكناتي منابو يدجرا لكن أمو إني
abbaan qabu kuni san abbaadha qaba ittumaan deddeemeetti cacehee lallaalaa fuudhiin jeen jee mee dhaggeeffadhu gaa achiin fuudhee jee duuba yeroodhaan kanneef nin deeme eega mucaan fudhate booda annin deeme achirraayi akkaan itti mana dhaquun qabu haarettiin ammaas deemee laalee jee yaa rabbii kiyya akkamna goota akkamittiin harka qullaadhaan deema jechaa osoo neef hin deemu jiru firraa gurbaa sanittis deebuun na dhibdee nama biraa kaniin itti dhaqus waan garre caljii anaa taa'uudha jiru gurbummaan duraan biddeena isa kanne san fiigaa dhufe yaa ahmad binu miskiin isa jirta aboo isaa gartanii kunoo as jira jedhanii isaa tulluu takka irra taa'uudha jiru yeroo guunefe arko maal ennaan kottu khayrii guddoo waan guddoodhaan mana sii dhufe kottu naan jeje aboo maali jennaan meeqoon naan jeje hoggaaniifi mana dhayinuu kunoo qabeenya guddaa biyyaafillee hirdaata irraa kannuu ta'u kanaani namni mana eegu jira yaa aboo maali jennaan abbaa kan keetiituu waggaa 30 dura biyya Khuraasaanitti osoo dalaguudha jirru wajjiniin maallaqa tokko na bira dhiisee kute maallaqa san osoo niifi waliin daleessisu haaraam namaa gaariidhaa miti jaarsi san numa du'e malee wanni kana dhabameef bilaashii miti jee abbaa kan kedhamnaan gaafachaa dhufe abbaa keetii ama 30 dura maallaqa akkanatti ka wajjin daleenu dhiisee dhufe kunoo arra waani waliin tirfeeyfannes kana sharikaadha waliin dalaganne wanni keenya kana hamma kana hodhu jee maallaqa dahabaa kan yeroo sanii miliyoona meeqa fidee dhufe jee yaaboo gammachuu keessaniin booye akkaan tahuniin dhabee kanaafis badhaasa irraaniin kanne kanuma dhufeefuu hoodha sinqii jee irraaniin hammaare maalla inni waan dhubuumi intala saniin barbaadee jee duuba du'aa isiidhaa tiyu haqa abbaan kiyya ama 30 dura biyya namaatiin dhiise akka qabaniif na fiden ka abbaan kiyya garaa dachiidhaa jiru godhe du'aa'in khayrii dalaguun ellaa bu'uma qabdi jeetiin intala barbaade yaaboo masruufa isiidhaaniin kannee fi waan dalagattuuniin kannee fi mucaa mana barnootaaniin naqee khalaas wulii rabbii kiyyaafiin kakadhe jee akkaaniifiin khayriirra kani biddeenni lamaan san waan kana chiidhehee naafidi arra khayriirra akkaan harkan dachaafanne je'eeti sharxadhe jeebo yaaboo masjida jan hoo 100 achi jan miliyoona achi jan 200 miskiina khalaas gurri kiyya wulii bakka khayriirraa kannatan bakka waa kannaa je'an achirraa gurri kiyyan deemu je khalaas rabbii wajjiniiniin daldala jeetiin muradhe je anaa kana sharxatee akkana deemuudha jiru gammaduudha jiru bargaa khayrii tana laal yeroo soomanaa nama 100 meeqaan mana kiyya fursiisa yeroo hajjii nama meeqaan hajjii geessa masaajidaniin jaara madarasaaniin jaara ulamaa'aniin gargaara mu'azzintootaniin gargaara wahuma abwaaba khayrii jedhan wanni narraa hafeen jiru jedhe ahmad binu miskiin kana jaabar maaliif jennaan guyyaa keeysaa rabbiin qabeenya kana naf fidee miti jee hogguu kana duuba galgala tokko rafeya dhaggeeffadha gaa seenaan itti fufti akkuma rafettiin qiyaamaa dhaabbattee arge jee qiyaamaan ta'e dachiisamii walit garagali ummanni akkuma guyyaa qiyaamaa kitaabni himu sanitti ijoolleen arraaye firri fira dheeysi firri firarraa fagaadhu qiyaamaan taate jee manaamaa beeki yeroo kana gaa malaayikoonni fuudhanii nu kana yaasan jebo kara dirree qiyaamaa maasharatti dirree qiyaamaa ni dhahini jee hordofi gaa seenaan dhufa jirti yeroo gaa nama kana saffii kasit dhaabanii miizaana khayrii isaatii fi sharri isaa waliin miizaanuudha jiran janii taranyaa eegganne jee saffii dhaabbanne yaa rabbii kiyya gaayachaatiin qalbii tiyya keessa yaadaa biddeenaan dhiyoo kanne sun irraanfadhee hojjesan maaliin yaade jee yaa aboo ulamaa masjida jaareeffa ulamaadhaan manarra jaareeffa waan gurguddoo namaan hajjii geesseeffa
kuma gaafaan miliyoona kan nefa gaafaan kuma dhibba kan nefa kanaan qalbii keessa yaade je alhamdulillah bagumaan irra dalagadde gaafaan addunyaa irra jiru bagumaan dalagadde silaa akkanatti rakkadhu hin jaaje nama kana kaan hasbiidhaan hidhama kaan rakkatee deema kaan akkana booya kaan isaa fiiguudha jiru eessa fiigdettee malee kaan saffii keessatti akkana deebifti akkanatti hin qiya waliin dhaabbadna jee manaamaa beekiga angammachuu takka fiime yaa bogguun ifee taraan tiyya geesse jee toltuun tiyya jee laal miizaana karaa tokkorra ol dhaabanii duumeessatti ol qixxaatte jee akkasii ol jalladhu malee harku jee khayrii tiyya tana guyyaa kaan kana kannate guyyaa kaan kana kannate guyyaa kaan kana kannate kana sharrii tiyyaan ogguun ifirra kaayan sharrummaan tiyya maarran ulfaatiyya khayriin tiyya maan affallatiin jee hay maali boo khayriin dilli kun maaltu kanatti qoshaasha godhee humna dhabdee maqaadhaaf guddoodhaa kun yookiin taala meeqa ilaa samii ol geessi maaltu khayrii tan akkana godhe mee jalasiidhaa bana alaalaa jedhanii hoggaanee fi bananuu fi kulli khayr عملي للخيرات خيرين اندلق هند جلا الشهوة الخفية فريد خطو الأجر فريد خطو ما له فريد خطو بيتا إفجائبو تنين أن يقولون كان نزن أبو خم منا كان نجن إفجائبه كذا جمتي أما غرور تنين دجمه دجمه غرور جنيجا تنين أما كبري ندوت رياء كنا تدفته طلب محمدة الناس فارونا ما بربادو هانمنا فارسو فارو هند درب أتشخاي نما قورن جرا وصر قورن خيرين تجرم تيجي أما دفكه طب نانجيجي هند تناسل دليده أما فارونا ما جالت تناسل دليده رياء هانمنا أركودته تناسل دليده guyyaa if ajaa'ibu takkaasir dhufe rabbii qabeenya kana sii kanne osoo dhiifin galatoonfatin rabbii arjummaa tanaa'u sii kanne rabbii islaamummaa tanaa'u sii kanne rabbii bakkumatti kannattu tanaa'u si waffaqe si garsiise kanir kana hin galatoonfatin if ajaa'ibdee gartee ifi quudhuu takka saniit dhufe kanaas balleesse jenii khayriin hundi xuluqna duraa taate jee hoggoo kanaan akkaan ta'uu dhabee dafkina raaya'ee hoggaanii fi arrifadhe booda mee barbaada ammas khayrii isaa tabiraa jaanje khayraata gurguddoo malee duraan waan xixiqqoo dhiisan takkaa jira je namni beeyta hogguunii fi meeshaa gurguddoo meeshaa makiinaadhaa fi waan akka markabaatii fi kanarratti fe'attu waan garii tanii tanafirraa dhiisaa ittee waan gurguddoo irra kaayisuu jiraami dura waan gurguddoo irra guuran je mee barbaadaa jedhanii xixiqqashoo takka fuudhanii irra kaayan je yaa boo xiqqoo takka quba fuudhanitti xiqqoo san keessa maaltu jira biddeena guyyaa duraa san biddeena lamaan biddeena sanii jira je yaa bogguun ifirra kaayame je kanumaatiitu godhee laal sharri diyyatan duraan gammiizaan tesan haffalleessee isan ol kuchiise kana godhe je duuba tanaa gadiin taa'e je hoggoo kanaan duuba waa xiqqoo bira kuttee jee waa xiqqoo ammallee qacalloo gadi hin teenye meemmaas waan biraa tanaaf tennaan imimmaan haadhaa muciyyoo sanii fida jedhanii imimmaan san fuudhanii irra kaayanii amma faman thaqulat mawaaziinuhu miizaanni ammaan tan ulfaate jechuudha imimmaan saniitii tokko si gatteessisedhaan jee hoggaasina qabanii dura sagalee takka dhagayaan je qad najaa jetti je sagaleen bidaalikal khubzeyni biddeena lamaan sanii fi waddamacati imimmaan haadhaa saniini milkaawee dabarsaa jechuudhaan dhagee je akkasittiin gammachuu if dhabee akkaan tahuu dhabee ندبر سني أنا أيقنت وظننت أني ملقى في النار أني مع أصحاب الشمال أنا وري بتاتي وجه دي بيجي أنا
firraa halaakame je biddeena guyyaa duraa san khayrii keessatti harkadhee toltuun achi booda harkadhu taniin dagameen san taniin sobameen san taniin haalaan kibrii qabuun haalaan naan namarra jabaadha je'uun kannadhe san naatu arjaadha je'u gartee faaruu namaa fadhu kannadhe san bakkaa dhabeetiin biddeena sanii fi imimmaan intala saniitiin milkaa'ee ji'eetichi bahee manaa'uma kana keessatti haalaan gammadee achii booda hirriba irraa ka'ee seenaa tana nuuf barreesse. Seenaa ulamaa'iin jaarraa sadaffaadhaa amata 300 jechuun hijiraarra kaarra ama 1400 waa jirru jechuudha. Ittaqu nnaara walaw bishiqqi tamraan tana ibidda firraa eegaa ibidda gartee waan ibidda isin geessu firraa eegaa sababaa ibiddatti hin seenne dalagadha odoon eefi timira adda murtanii hillee jedhan saniif obboleessa kiyya obboleettii tiyya khayrii dalagachuu dura lubbuu tantee rabbiin si qulqulleessee kibriin ujbiin if ajaa'ibuun dagamuun sobamuun akkasuma ammaas lubbuu fi irratti irkachuun shukrii galata rabbii irraanfachuun waan sadaqaa tantee bakkaan akka hin kannan khayrii tantee akka bakka hin geenye waan si gootuuf jecha faaruu namaa barbaaduun haanaa arkaniin wanni kun hundi ashahwatul khafiyya fadhii dhokattu je'ama. Fadhii dhokattu khayrii tantee keessa salaata kan kee keessa da'awaa tee keessa akkasumatti immaas hajjii gootu keessa khayrii dalaytu keessa sadaqaa sadaqattu keessa fi kulli waan dalaytu keessatti fadhii dhokattu rabbiin sirra haa qabu anarraa illee haa qabu innummaan bakkannu haa qabuun isinin ja'a dubbiin jabduudha dalagaa guddisuurra khayrii dalagaa baay'isuurra taqwaatti qabaattee yaa rabbi bakkannaa qabdee jechuudha irra jabduudha waan taateefin seenaan tuni naas fayyaduun ooltu isinis fayyaduun ooltu jeetiin dabarsee wararraa fayyadamu rabbi nu haa godhu wa aakhiru da'waanaa alhamdulillah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.